Hola, quen é? Quen é? Eres tu, irmão de Pablo. Sí, por? Vem à casa abandonada e saberás o que pasa. Por? Que me chamou un número dicindo se conocía a Pablo que tiña que ir á casa abandonada para saberlo. Mima, que facería? Non sei. Pues, a ver o que facemos, porque se non... Quen é? Quen é? Mamá. A ver o que dice. Hola, Alberto! que? Desapareceu teu irmão. Que dis? Pois antes chamoume un número privado dicindo que se conocía a Pablo e se quería sabelo que tiña que ir á casa abandonada para descubrilo. Mi madrinha, será mellor que volvades á casa. Vale, Chao. chao. Que pasou? Que me chamou mamá e que dicindo que raptaron a meu irmán. Pero non quedou na casa. Non sei. Que eu sepa que daba na casa. A ver se viñeron buscar. Podía ser. Sabedes o que pasaría? Vamos indo para a casa. Bueno, vamos. Un home saindo da igrexa. Eu vou me de aquí. Se ti vas, nós tamén vamos. Calade que aí ven o coche. Calade que aí ven o coche. Mima, un vehículo sin matrículo. Esos pistaches, vámonos pedir. Vale. Ti sospeitoso, non? A ver que vos parece. Moi sospeitoso. Quen sería? Non sei. Vámonos para a casa. Eu teño medo. Eu tamén. A ver, non pasa nada.
Cuidado, un vehículo, apartémonos. Ese é o vehículo do outro día. Eu creo que sí. A do día. Seguimos. Anda. Que pasaría? Matarían a alguén? Meu irmão. Non pode ser. Isto é imposible. Tranquilo, Alberto. Seguro que non foi teu irmán. Estate tranquilo. Non sei eu, Ese non é o coche de Ana. Ten razón. Que pasaría? Vamos seguir. Unha porta. Abrímola. Sí. Non vexo nada. Isto é un lugar moi escuro. Vou sacar a linterna e observar algo. Por aquí non vemos nada. Vamos para ali. E se abrimos a outra porta? Vale, vamos. Unha horta. A onde levará isto? Non sei. Mi madriña, un coitelo. Mataron a meu irmán. E manchas de sangue. Seguímolas. Vamos. Alberto, Que? está aí teu irmán, Pablo. É verdade. Vamos abrir o portal.
Pablo. Morreu. Pero que tal? E vos aquí, se non queredes